안녕하세요. 오늘은 제가 과학에서 출발해 국제관계와 정치에 관심을 갖게 된 계기와 그 과정에서 찾은 꿈에 대해 발표하고자 합니다. 현재 한국에서는 많은 인재들이 과학과 기술 분야로 쏠리고 있습니다. 저도 이에 휩쓸려 이과 쪽 진로를 선택했는데 물리 동아리를 반장으로서 이끌면서 깨달은 것이 있습니다. 저는 단순히 실험을 잘하고 계산을 정확하게 하는 것보다 사람들과 함께 방향을 고민하고 합의를 만들어 나가는 과정에서 더 큰 성취감을 느낀다는 것이었습니다. 이후 문과와 이과를 연결지으며 제가 느꼈던 것은 현재 우리 시대는 과학과 발전의 시대를 불리지만 국제관계와 정치, 경제 분야의 인재는 상대적으로 부족하다는 것입니다. 기술은 도구일 뿐 이를 운영하고 정책으로 구현하며 국제적으로 조율할 인재가 없다면 기술의 힘은 공허하게 무너집니다. 하지만 현재 한국 학생들 대부분이 이과 쪽으로 쏠리면서 경제와 정치, 국제관계 분야 인재는 상대적으로 부족합니다. 기술이 발전해도 사회가 안전하고 지속 가능하려면 이를 관리하고 국제적으로 조율하며 정책으로 연결하고 운영할 사람이 필요합니다. 즉, 과학기술 발전이 필요 없다는 것이 아닌 모든 분야의 인재가 균형을 이루지 못하면 사회는 비극적 구조로 흐를 수 있다는 생각이 들었습니다. 그래서 저는 국제관계와 정치 분야에서 일하며 국가와 국가를 연결하고 공정한 결정을 만들어 사회와 세계를 안전하고 지속 가능한 방향으로 이끄는 역할을 하고 싶습니다. 무엇보다 국제기구에서 다양한 국가의 이해관계를 조율하는 과정에서 작은 합의라도 이끌어내는 사람이 되길 원합니다. 제가 가슴이 찌릿할 정도로 강렬하게 느꼈던 사람을 이해하고 길을 찾는 즐거움을 지금 이 길에서 실현하고 싶습니다. 감사합니다. 다음은 몽골어로 발표하겠습니다. 네. Өнөөдөр би шинжлэх ухаанаас эхэлж улмаар олон улсын харилцаа, улс төр сонирхолтой болсон замнал болон ирээдүйн хүсэл мөрөөдлөө танилцуулах гэж байна. Би анх байгалийн ухааны чиглэлийг сонгон сургуулийн физикийн дугуйланд орж агшлагчаар ажиллан өөрийн дуу хоолойгоор найзуудаа удирдсан. Тэр үед ойлгосон зүйл бол би хүмүүсийг удирдах, хамтдаа чиглэлээ ярилцсан, зөвшөлтөд хүрэх үйл явц надад илүү их урам зориг өгдөг явдал байсан юм. Ингэснээр би улс төр олон улсын харилцааны салбарт сонирхолтой болж эхлэн нийгмийн ухаан болон байгалийн ухаан хоёрыг холбон бодож эхэлж ойлгосон зүйл бол өнөөгийн Солонгос инновац болон хөгжлөөр тодорхойлогдож байгаа ч эдийн засаг улс төр олон улсын харилцаанд ажиллах чадварлаг боловсон хүчин харьцангуй цөөн байна. Технологийн зүгээр нэг хэрэгсэл бөгөөд үүнийг бодлого болон хэрэгжүүлж олон улсын түвшинд зохицуулах ухаантай хүн байхгүй бол хүч чадал утгаа алдна. Технологи хөгжсөн ч нийгэм тогтвортой, аюулгүй байх ёстой. Үүний тулд энэ бүхнийг удирдах, бодлого болон хэрэгжүүлж олон улсын хэмжээнд хилэлцээр хийх хүмүүс хэрэгтэй гэж би боддог. Тиймээс би олон улсын харилцаа, улс төрийн салбарт ажиллаж, улс орнуудыг холбон шударга шийдвэр гаргах үйл явцад төв нэмэр оруулахыг зорж байна. Жишээлбэл өөр амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярьж, улс орнуудын ашиг сонирхлыг зохицуулан зөвшөлтөд хүргэж чадах хүн болохыг зорж байна. Хамгийн чухал нь би хүмүүстэй хамт ойлголцож, замаа тодорхойлох тэр баяр баясгаланг энэ мөрөөдлийнхөө замд бодитоор хэрэгжүүлмээр байна. Баярлалаа. 네, 질의응답 먼저 한국어 질문입니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 최현진 학생은 앞으로 국제관계 분야에서 어떤 목표를 이루고 싶나요? 현재 AI가 많이 발전하면서 많은 인간들의 권리가 침해받고 있는데요. 예를 들면 저작권이라든가 일할 권리라든가 AI가 많이 발전하면서 일자리가 많이 줄어들고 있습니다. 이렇게 되면 경제적으로 많은 연쇄적인 문제가 발생할 수 있고요. 그리고 또 하나의 예시로는 정확히 이제 언급은 할 수 없지만 많은 작가들이 AI의 학습 능력으로 인해서 자기의 그림이라든가 노래라든가 그런 저작권을 많이 침해를 받고 있습니다. 그래서 지금 AI의 발전은 너무 좋지만 지금 좀 과하다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 AI가 발전하는 건 좋지만 인간의 권리는 침해받으면 안 된다고 생각합니다. 그래서 저는 AI는 발전하되 지금 인간의 권리를 어느 정도 보호하는 선에서 마련할 수 있는 정책을 최대한 많이 마련하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 이어서 몽골어 질문입니다. сайн байна уу та? За өнөөдөр одоо юуны өмнө өнөөдрийн энэ хүү уран уншлагын тэмцээнд оролцож байгаад баяр хүргэе. За баярлалаа.
타니 어떤 일티켈테 할보도 올렁 네거이움 아소야. 자, 타노고 올롱올싱 바이고올라깅 디플로마트치 훔 볼러힝 돌려 빌테흐 헤렉테 메틀레그바 아비아스 차뚜와른 유 게치 버츠 바이누에 Юу гэж бодож байна вэ гэвэл яг хүмүүсийн авиас бол чухал биш байхгүй юу? Ягаад гэвэл хүмүүс авиастай байсан ч биений хиймээр ингэж мөрөөдсөн бол тэрэндээ яг зүгээр нь явах хэрэгтэй заяа. Тэгээд яг хэрэгтэй юм гэвэл бас гинт орж ирсэн нөхцөл бас ингээд уян шатуу харьцаж чадах чадвар бас маш их хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээд дээрэс нь миний ингээд хамгийн биширдэг хүн болохоор Брюсли гэдэг байхгүй юу? Тэр Брюсли гэдэг хүн нь болохоор та нар одоо уус бол гэж хэлсэн. Уус гэдэг нь болохоор ингээд ус чинь ингээд хэлбэр нь ингээд хүүхд ингээд өөрчлөгдсөн чинь ингээд чанар нь бол өөрчлөгддөг байхгүй юу? Тэгээ би бас ингээд чанар нь ингээд өөрчлөгдсөн чинь ингээд чиглэлээ ингээд сольдгоо тийм лидер болохыг хүсэж байна. 자, 바이올라. Баярлалаа.